Ministru, x'inhi r-relazzjoni tiegħek ma' Pilatus Bank? M'hemm l-ebda relazzjoni, m'għandi l-ebda kont fi Pilatus, ħerti m'għandix kont, la jien, la l-mara, la familja xejn. Ġejt filmjat. Ħireġ mill-Whitehall Mansion sa żbiex u il-headquarters ta' Pilatus Bank. X'kont taf? Le, Pilatus Bank dikina jiena kont f'meeting ma' Shanghai Electric Power. Fil-fatt fl-istess Whitehall Mansions hemm ukoll uffiċini tal-SCP. Ġifi koinċidenza li Shanghai Electric u Pilatus Bank qegħdin fl-istess binja. X'għandax kummentu. L-uffiċini mhux il-kumpanija żluhom. Ġifi qatt ma kellek laqgħa ma' Pilatus Bank. No. Qatt ma smajt bihom qabel setta il-każ. Ġifieri naf li hemm bank, ġieli rajt naf li hemm bank, but that's about it. Are these the deposits next to BT always used to refer to? There are no deposits minna ħatana. It is a complete and utter lie if jekk tagħmel insinuazzjoni nagħmel il-libel mal-ewwel u jekk għandek xi provi joħroġu ma jistax ikun ikollhom. I have the proof of the Panama Papers. Next to BT tried to open up a bank account for 1 million of deposit. So once again, where those going to come from, if not from Azerbaijan? Ma kien se jkun hemm l-ebda deposit ta' €1,000,000 tiġetlek, tiġana numru ta' kawżi l-qorti.